angenile ameva la ikhanda lakhe naphezu kwamehlo yonke indawo angenile iwona la wenza igazi aqhumbuza ubuso bakhe ikhanda angenile ameva makhulu engibuka wayengabhekeki ngendlela oyiyona ngiyambona ngamehlo ngaphakathi wayemangalisa wow ngambheka ohlangothini khona umkhonto mude wawukhipha umkhonto ngesandla sakhe sobunxele wanginika ngawuthatha izandla zombili ngawufaka nami emzimbeni wami omusha wayophuma ngapho uphuma komkhonto la ngasuka la ngangimi khona wangenyusa uhlele eside esibanzi ngahlala wedlula umkhonto waya kuJesu wabuyela la ubukhona kwasala isikhala esikhulu kubantu abancane babengena mama babili phakathi kwethu sahamba labuya leliyafu belivulekile lasimboza la phezu komkhonto sahamba njalo-ke uma siphuma-ke la ngophela khona eduze inde ibanzi lezi uma siphumela endaweni enegolide kuyacwebezela kule ndawo ayishokeki nebanga sithi masingena la sihambe nathifu ngibona kuduma kuvuleka lapha phambili singene masifika la siyangena la singena khona kudlula la akade sihamba khona ubuhle balapha liyelinye indlela igolide lakhona nebala ngingazi ukuthi kwenzakalani hayi nebala ngahamba saphinda sangena kwesithathu indawo enhle engashokeki ayishokeki ngahamba njalo ngaze ngayo jika sathi masijika bantu bakaNkulunkulu sathi masijika saqhamukela ey'ndlozini zishawo layini ezesandleni sobunxele ziphethe amasundu ezingala ziphethe amacilongo zaqala ziphethe amasundu zathi ungcwele obususiwe umuntu oza ngegama lenkosi uJesu zathi ezingala hosana kweliphezulu ubusisoza ngegama lenkosi uJesu ziyahamba kunamastebhisi angapheli ley'ndloza zipheli ziyenyuka la mifu lapha ezansi okuthanda kube indawo yehlelayo kuney'ndlozi zintathu zinde kodwa khona ephakathi ende kakhulu amaphiko la ngibona ngathi amaphiko la zingalo zimboza ubuso esandleni sobunxele zimboza inyama waqala uJesu wakhuluma nami wathi Maria buyele emva emhlabeni ukukhala kukanyoko kuzwakele kubaba ngakhala ngathi Nkosi uJesu ngicela ungabuyeli emva Nkosi yami ngungona engaka ngithola inhlanhla kuba nawe ngicela ungangiphindise emhlabeni okwesibili Maria buyele emva ukukhala kukanyoko kuzwakele kubaba ngakhala ngathi Nkosi ngicela ungabuyeli emuva ngicela ungisize ube nami uhlale nami okwesithathu kokugcina wathi Maria ngathi Nkosi yami wathi buyele emuva njengoba ngikubuyisele emuva nje ngikubuyisele ukuyohlala ngikubuyisela isizwe sakini esonile kimi mina Jehova ngadala abantu abamnyama sebemhlophe ngadala abantu abanenwele zikhulu bazelulile izinwele zabo ngadala abantu abanemilomo emnyama imnyomo ibomvu
bampenda imilomo, bampenda izinzwane, bampenda izinzipho. Bayangijezisa mina Jehova ukuthi ngabadalelana baba yisizwe esimnyama. Bafuna ukufana nezinye izizwe. Lezi zizwe abaja ukufana nazo. Akhona sinye isizwe phansi komthunzi welanga engisidalele esifuna ukuphendukela esizweni esimnyama. Kodwa isizwe sami esimnyama singishiyile mina Jehova. Sasidala sona ngokwazi bayinika uphawu lwesiqalekiso bayiqalekisa bona. Kuyele mvoyotsheni isizwe sami ukuthi akhona munye ozongena embusweni oziguqulile. Bonke bala khona ukukhala nokugedla kwamazwi. Ngakhala ngathi awu Nkosi Jesu, njengoba bengimbi kangaka emhlabeni ngenzo konke, uphinde ungibuyisele koneni futhi emhlabeni. Ngizokwenza njalo. Wathi konke ubuyikho, ngeke usaba yikho. Buyele emva. Ngakhala. Wathi lalela. Uma ngehla ngemhlabeni ngiyobhubhisa umhlaba. Tshena abantu bami sengisekubhubhisa umhlaba njengoba ngangifile. Sengiyobhubhisa izigodini ezigojana. Kodwa ngoqala ngibhubhisa itheku uqala mangehla nje. Ngibhubhisa itheku namaphethelo. Tshena izizwe zonke ezakhela itheku namaphethelo. Zilishiye itheku. Zonke izizwe zibuyele la zadabuka khona. Ngathi awu Nkosi, wathi nawe yakho umjondolo ubusuhamba uyokwakhela ingane ekhaya la wadabuka khona, uzakhele khona zihambe ziye khona, ngoba lo mhlaba ngizobhubhisa. Hamba uma usufikile emhlabeni, nakhe ngifuna ukukuxwayisa kukho, ungabesaba abantu ukukhuluma lento engikutshela wona, ngoba ngiyazi njengoba ngibuyisele emhlabeni abantu bazokuvimba, abantu bazokuphikisa, bathi angibonanga, bethi angikushongo lokho. Lalela, ngiyazifunga ngisezulwini lamazulu. Lokho engikutshela khona kuzoba njalo. Lalela, tshela isizwe sami ezinye izizwe ezakhela itheku namaphethelo ukuthi ngiyeza masinyane zonke izizwe ezikhona emhlabeni ziphinde lazadabuka khona ezisethekwini namaphethelo azo zilubalekele ulaka lami na Jehova ngoba ngiyenza. Jesus. Kungabikho thima ngifika ngaba ngaphenduka kodwa ngizwanga. Buyele emuva, ungahlali phansi. Wathi mase ngiza kuzokhophoza igazi. Njoba lizokhophoza igazi emhlabeni, bonke abantu bahamba phezu kwegazi. Bese ngibhubhisa itheku namaphethelo nezigodi nezigojana. Kodwa wena hamba uyokwakhe ekhaya, mase ngiza ngizokutshela ukuthi sengenza manje, buyela la wadabuka khona einganeni, ubuyele emuva. Ungabesaba abantu, ngoba bazokuphisa, bazomelana nawe. Awuzukuthola ukuphumula emhlabeni. Hamba, bazolwa nawe, kodwa uzungabanaki, uzungaphela amandla, ngoba mina nginawe. Uma ukhuluma lezi ndaba, ngimile eduze kwakho. Jesus. Hamba, ungesabi, ungabi nalivalo nawe. Yilawo mazwi uJesu. Wathi kimi, buka lapha, ngikhala ngingafuni. Ubuyele emuva. Wathi buka lapha, ngaguqula ubuso ngabheka. Esandleni sami sobunxele nanga khona ubaba lapho oney'nhlumpu ey'ningi ebusweni. Wathi ubonana ngathi ngibona ubaba oney'nhlumpu ey'ningi ebusweni onesigaxa entanyeni ngemuva. Wathi loya wasondela, lo baba wasondela, masiyana ngambona esela nathi eduze. Wathi yambona ngathi ngiyaxolisa Nkosi ukuthi ngithi uney'nsumpa. Bengingaboneki ukuthi ngicabanga ukuthi izinsumpa kanti yithukuthuku. Wathi umfundisi wase-African Gospel Church, umfundisi uBhoqo, ngikuthumela kuye ukuthi uhambe uyomtshena konke okubonile nokuzwileyo. Abeke izandla ubusuphuma, ushumayela ivangeli engilibekile kuwe. Jesus. Ungabesaba abantu, ungafuni ukuthandwa yizwe. Jesus. Hamba, ngakhala, waphuma umkhonto kimi. Uthi waphuma kanjalo ngeke ukuthi